سرهلدانا قامشلو دا سالا 2004 خلق روج آوای کردستان بصد هزاران لهم بردست هلاتا سوریه رابون لوما بهزاران هاتن گرتن و بریندارون و بدا هانجی شهید کتن لتن فرهاد صبری دبن اشکنجه دا شهید کت گو توانی وی او بو جوانین کرداین بریندار دبرن نخوش خانه و دهشت ماها چارا دا سالا 2004 او شهید کت فرهاد وك إيرو صلاة يا زمين سالفقرة يا زمينة شهادة بيها شهيد فرهاد وكا حركة كرد ورابو وشو دكتا مظاهرة بأكي خرابو وكافالي أخوا وكزكي كرد مظاهرة دا حوالي بينا بريندار كتن حوالي وقتي بريندار كتن أو حوالي أخوا نقلي مشاشفيت كتن وسببها قد ناوينا أبو وداوي شيء قلت نقول إنه تخصن إساءة إن قادات كردابكن أو يسرخوا قبولك شهادتا فرهاد دن گودانا خدا لروج آوای کردستانه و مالباتا وید بینا گو شهادتا فرهاد سرکفتنک بو جبر ند برجواندیه کسایتی دبو لیبله دبر دوزا گله کرد بو أم كيف خشكون بشهادة تاوينا أم سربند بمشهادة تاوينا جبر ند بر مصلحة خويا كسايتي يا مصلحة خويا شخصية دا شو أو كاركر حتى أو نظام فاشية أو كشتن دنارينا حوالين فرهاد دا گو جوانكي ولات پاريز بو و دوزا ملتي وي ددلي دبو و جبر گوباري و گو هستنا نخوشان دانيل سر ملخوا وي قلاني وي جيانا خول هم بردا روجا سرهلداني فرهاد نوك هركسي تشو مالا خو بشتي انتفاضي وبشتي مظاهرة ولو بشتي كتب بشتي نيرو دا تشو مالي مال الكولانا فرهاد تابلو السيارة خو مال كولانا وبريندار الجشار عدانا هاف ودبرا مستشفى وأف بهتر أف وياقو بعناصري أمن أو ناس كرن وبهتر سروينا ركزاند دسال وگرا یکمین ده یا شهید فرهاد شیخ معشوق خزنوی کو تارک دا و ایریشا که تند بردال سر دست هلاتا سوریه ينبغي أن يبصق في وجهه و جبر ویگو تاره او جهاد کردن و دبن اشکنجه دا جیانا خوش دستا گلو فرهاد صبری زندان خودا چه جلاد خورا گوتو بو تا دبن اشکنجه دا جیانا خوش دستا فرهاد صبری د پکروانی خدا بو سمبولک لاف کردن روج آوای کردستانه لوما د دسپیکا خو پیشندان خلک سوری لدجی دست هلاتا سوریه هفرز و کتیبه بناو شهید فرهاد هاتن بناف کرن اشتیتی شروع داو جگورستان محمقه لباجارقه